South Africa siyabingelela njengoba eshilo ukuthi la eDenver egarage BP opposite Shell garage la sikhona khona we've ukuthi siwakhipha ama-foreigners sifice ukuthi awu-7 wonke u-7 siwakhiphe immediately effect and then bazongena abantu bakithi bacele sibalethele ama-service about 15 of them so that bazokwazi ukuthi benze ama-interviews and so forth. Siyabonga kakhulu nabo bakwazi ukuthi bacomply mhlawumbe kodwa-ke egcine kokonke kunomlazi ufuna udlulisa ukuthi ugodona egcine kokonke. Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo umkana udaba nalwazi cha sikhona la elisedeni la kanje sizobheka khona ukuthi bangaka abantu abangama-South Africans cha sibonile ukuthi benza kahle noma kukhona lokho nalokho kodwa siphezu kwakho nangu-Ntule Badeski ukhona uyena umuntu engimlandela ngemumva menza izinto ngoba angifuni ukuthatha izinto ngendlela yami yayazi inhliziyo yami iyathuthuka manje njengoba ukhona wena nje uyungibamba amatombi cha bona kungijabulisile sikubonile kodwa nje lapha nalapha ngathashapha khona okungafanele bebe khona kodwa kunedala hayi kunedala sasa lokho kusasa bazobe bengekho yonke le service izobe iphumile kungena ama-South African. Siyacela ukuthi uma kwenzeka bekuqasha ungena la sicela ukuthi uhloniphe ulandele imithetho yonke into ihambe kahle ngoba asifuni solokhu simonitha futhi ukuthi kuhamba kanjani. Siyazi ukuthi abantu abaningi badinga umsebenzi. Siyacela ngani zakwethu sibonge nje kakhulu. Ngiyabonga ithuba.